Yes, umusore witwa Nzayisenga Onesphore wo mu mudugudu w'agakomeye mu murenge wa Muhanga, akarere ka Muhanga, yishe nyina witwa Mukamfizi Beata cyangwa se witwaga Mukamfizi Beata amukubise urusyo, amuzeza kwanga kumwishyuriza murumuna we amafaranga yamugurije. Ibi ngibi bikaba byabaye ku wa mbere, hari itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 n'ubundi nk'uko byatangajwe na bamwe mu baturanyi ba nyakwigendera. Abaturage rero bavuze ko babimenye nyuma y'uko Nzayisenga Onesphore agiye mu kabari yaka inzoga, nyuma atangira kwigamba ko amaze kwica nyina umubyara. Nibwo rero abari aho bahise bajya mu rugo rw'uyu mubyeyi cyangwa se nyakwigendera, basanga kuko nyina yamaze gupfa kuko basanze umuvu w'amaraso utemba mu nzu. Umwe mu baturage cyangwa se mu baturanyi be yavuze ko uyu musore yagarutse agafata inkoni agatangira gushinyagurira umurambo. Yagize ati rero yagarukanye inkoni atangira gushinyagurira umurambo awukubita avuga ngo mama ntarapfa ngo n'ubundi yarakwiye gupfa. Ibintu bibabaje cyane. Mu kiganiro rero yagiranye na televiziyo yitwa BTN TV, mushiki wa Nzayisenga yavuze ko byatewe n'uko yagurije murumuna we amafaranga ntiyayamwishyura, noneho akajya abwira nyina kuyamwishyuriza ariko undi akabyanga. Nyuma nibwo yaje gufata umwanzuro wo guhita yica nyina wari waranze kumwishyuriza ayo mafaranga. Umwe mu baturanyi cyangwa se mu bari aho yagize ati yari amaze igihe avuga ko azahitana umuntu ubundi akongera agafungwa, cyane ko nta gihe gishize yarafunguwe. Ni urupfu rero rushenguye abaturanyi b'uyu mukecuru barimo nawo umuryango we. Uyu musore witwa Nzayisenga nyuma yo kwica nyina umubyara yahise atabwa muri yombi n'umuyobozi cyangwa se n'ubuyobozi bwo mu karere ka Muhanga. Itegeko rero riteganya yuko uhamwe n'icyaha cy'ubwicanyi bugambiriwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Tukabaza bakurikirana ibindi kuri iyi nkuru mu buryo burambuye. Twikomereje n'andi makuru rero, reka mabwire ko Igicumbi umusore yategewe ibihumbi 30 kugira ngo anywe inzoga ya kanyanga bikarangira imuhitanye. Ni umusore rero w'umurenge wa Mukarange, akarere ka Gicumbi, waje kwicwa n'inzoga ya kanyanga nyuma yo gutegerwa amafaranga 30 ngo anywe amacupa 5 ya kanyanga. Ibi ngibi rero byabaye ku wa mbere, hari ku itariki ya mbere umwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatandatu n'ubundi. Uyu musore yagiye gusangira inzoga na bagenzi be, gusa batangira kumwizeza amafaranga ibizwi nko gutega mu gihe yaba amaze kunywa amacupa 5 ya kanyanga. Birangira rero uyu musore izo kanyanga zimuhitanye. Bamwe mu baturage baganiriye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bavuze ko uyu musore yasanze bagenzi be ahasanzwe hacururizwa inzoga cyangwa se mu kabari, bamuha intego y'uko naramuka amaze amacupa 5 y'inzoga ya kanyanga baramuha ibihumbi 30. Umwe mu baturage rero yagize ati akimara kunywa izo nzoga yatangiye kumererwa nabi, bahita bamujyana ku bitaro bya Mukarange. Mu gihe rero bari bategereje ko imbangukiragutabara ihagera bakamujyana ku bitaro byisumbuye, yahise ahasiga ubuzima. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Rusizana Joseph yavuze ko iyi nkuru y'urupfu rw'uyu musore bayimenye ariko batahamya neza ko ariyo yamwishe. Binashoboka yuko bagenzi bashobora kuba baranamuroze. Yagize ati nibyo koko twabimenye ariko ntitwahita duhamya neza ko ari inzoga gusa zamwishe kuko n'ubundi yarasanzwe azinywa. Ari nayo mpamvu turi gukora iperereza dufatanyije n'inzego zibishinzwe kugira ngo hamenyekane ukuri ku cyaba cyamwishe. Abaturage bo muri uyu murenge bahamya ko ibyo uyu musore yakoze bidakwiye, bityo rero na bagenzi be bakwiye kumufatiraho urugero ngo bitazasubira kuko yari akiri muto cyane. Nyakwigendera yari umwe rero mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Mukarange nyuma y'uko yari amaze igihe gito arangije amashuri yisumbuye. Duhise dukomeza n'amakuru yacu. U Rwanda rwatangiye inzira yo kumvikanisha ko Amerika ikwiye gukuraho ibihano yafatiye igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF. Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mukantabana Mathilde yatangaje ko u Rwanda rukomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo rugaragaze ukuri ingabo zarwo zikurirweho ibihano zafatiwe na Washington kubera intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara imaze igihe kirekire cyane. Itangazo rero ry'ibihano bya Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze tariki ya 2 Werurwe mwaka wa 2026 rishinza u Rwanda ubufatanye n'umutwe wa M23 urwana n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibintu rero u Rwanda rwamaganye kuva kera.
Abafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Gen Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi w'umutwe udasanzwe mu ngabo z'u Rwanda Brigadier General Stanislas Gashugi, n'umuyobozi wa diviziyo ya gatanu y'ingabo z'u Rwanda General Major Ruki Karusisi, ndetse na RDF nk'urwego muri rusange. Ni ibihano rero byo mu rwego rw'ubukungu, aho abafatiwe ibyo bihano baba badafite uburenganzira ku mitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se igenzurwa n'umuntu uri muri Amerika, kuko ihita ifatirwa ikajya mu maboko y'ibiro bya Amerika bishinzwe kugenzura umutungo wo mu mahanga, OFAC cyangwa se Office of Foreign Asset Control. Reka nkomeze mbabwire yuko urutonde rwa nyuma rw'abakinnyi bazakina igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2026 rwamaze kujya ahagaragara, aho iri rushanwa rero rizitabirwa n'abakinnyi bagera ku 248 bahagarariye ibihugu 48. Iri rushanwa rero rizatangira tariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu, rikarangira tariki ya 18 Nyakanga umwaka wa 2026. Rizabera mu gihugu cya Canada, ndetse rizabera muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigabane itatu yose, ndetse rizaba rigizwe n'imikino 104. Nyuma y'urutonde rwatanzwe na buri kipe tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, abakinnyi 357 nibo bazongera kugaragara mu gikombe cy'isi baragikinnyemo mbere, mu gihe 891 bazagikina ku nshuro ya mbere. So dukomeje n'aya makuru yacu rero, reka mubwire yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaje gusubiranamo na minisitiri w'intebe wa Israel we Benjamin Netanyahu, ari nawe uyoboye igihugu cya Israel nk'umukuru w'igihugu nyine muri rusange. Yamwibutsaga yuko rero nta muntu n'umwe umukunda, ndetse iyo bitaba we uyu mugabo yari kuba afunze kubera ibyaha bya ruswa akurikiranyweho i Tel Aviv, aho ngaho ni mu murwa mukuru wa hariya muri Israel. Amakuru rero y'ubu bushyamirane bwa Trump ndetse na Netanyahu yatangajwe n'ikinyamakuru Axios. Bombi rero bapfuye ibikorwa bya gisirikare n'ibitero Israel ikomeje kwagura muri Liban. Trump yabwiye Netanyahu yuko iyi myitwarire ye yo gukomeza intambara ishyira Amerika mu byago, ndetse ikadindiza inzira y'ibiganiro igihugu kirimo n'igihugu cya Iran. Abayobozi rero batatu ba Amerika bahaye amakuru Axios bavuze ko aba bayobozi bateranye amagambo bigera naho Trump yibutsa Netanyahu ko iyo bitaza kuba we yari kuba afunze uyu muyobozi wa Israel. Trump rero ngo yagize ati, mu by'ukuri uri umusazi, wari kuba uri muri gereza iyo bitaza kuba ku bwanjye. Naragukijije, abantu bose barakwanga, nawe urabizi kubera ibyo wakoze. Muri Kamena rero umwaka wa 2025, Trump yasabye ko Israel ihagarika urubanza ruregwamo Benjamin Netanyahu, cyangwa se ikamubabarira ibyaha aregwa bijyanye na ruswa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.